apa juga ini? Iya wala, tak usah ke benda. Tak abang agak emak. Tetapi mon ongke ke taksi, selake ongke kade sebini kemudian. Montoron sebini motoron kade selake kemudian. Insya Allah selamat. Ada ilmu, kan perlu ngaji. Banyak kejadian kapan ongke sebini ngaduan elang pi. Mencari selamat. Amin Allahumma. Antara pengelabung kak bumen hajar aswad dia ketik mancina. Dek mustajib pun. Nah apa saya minta ke Allah? Beda pembimbing tandi bini. Kami berombongan. Rombong lah saya bimbing ibu dina. Beda yang bini pastina. Dapat kamu multazam doa. Ya Allah, abdina kita andi bini Gusti. Abdina terus andi bini seratin. Pah beli. Ada kak dintu Gusti. Ngapa sih terjadi bu? Dapat kamu curah. Ketimi nongku. Mangana kayak dingaki bu nyai rajina Ustaz Ubaidillah. Mun Ustaz Ubaidillah adua nang multazam amuk ge mau culik. Tak kau beda apa wah? Bila riberin ngolati status ke Anis Cipta Dewata. Status senikah. Idza talabal ghina falyatazawwaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bedengitek. Saya rapui mula nekum. Ini pemakai hasil. Ngampung desa cuma ke Jazuli, maki ke Khori, ke Fauzan, ke Anis, penmalmu ke Pangkum, kapan ke Pangkum ngetek. Mula ngetek dengan biasa tak pati nyaman, pula andi tetangga. Suci sambutan tuan rumah, ngetek, maca khutbah tepak ke Fatihah. Salam menyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langitek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak sadar sampai waladdallin. Jemaah bahagia wakafi. Amin. Linta kerjat alendak terus depak ke tengah sambung. Itu masalah ngitek de kala pada. Makanya kula andi cak bacaan diparingin maksudi male tak ngitek ben male kesenengin orang. Bacaana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacaana yang bercaranya dia. Caranya tak bagi dina. Sakroma ambil celeng mulas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma yassir lana hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqnal 'audata bis salamati wal qabul was-suhulah karratin ba'da marratin wasahil ya Allah subulana ila dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa ibtiadah amma ba'da.
ulama'ana al-kiram al-a'izza wal ajilla, akhussu bil-dzikri wat ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Fauzan Badruddin, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Anis Ciptadewata Ismail Soleh, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Jazuli Abdul Wahab, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Abdul Azim, wa yalihi hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Zaini Faisal, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Musyaffa, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Hasan Syarqawi hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Sahari, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Sulai, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Hadi. Ben-benyak setiap sebut ibu di kawan disebut kapi abid setuju saya sebut atau saya sebut ajunan ajunan pengapora tak mengurangi rasa hormat sesangat abdina amul biaki juga taati. Bapak Kepala Desa Kelumpungan sareng jajaran epon sebeten kaulah amul biaki juga cinta sayangi sahibat dakwah, sahibal farah was surur, calon tamu ya Allah, simulja al ustaz Ubaidillah. Antar muka bi Allah, ipang sehat wal afiah, ipang tekahajat, lancem umur barokah umur, antar muka tetia tamui sesopan. Termuka bi Allah mangkat bungkol mulai bungkol dalam bengi berbarakah dalam bengi berumrah seterima bi Allah ni berumrah semabrur amin Allahumma sesangat peten kaulah amul diaki cuken cinta sayangi ajunan jamaah pengajian hadirin hadirat langkong-langkong anggota K3 Koloman Kiai Kampung laki bini setuju sepeten kaul amul diaki alhamdulillah malam semakin alung polong pole mantel apolong sampai ke swarga. Mulai langsung ke acara inti ampun luas mulai kelak dari Kiai Khalil Yasin insyaallah ni kamun iamal laki kapi kula ben sampean kapi si hadir titi orang muljem ku Allah. Orang umroh, orang haji, ini keseneng Pak. Orang minta seneng ah. Ustaz Ubaidillah itu umur sekolah apa di mana? Hah? Pak Pololu. Ki mudaan bengun. Dulu sekat Pak. Yang abis nang mudaan ben Ustaz Ubaid. Jika gula anak ni saya waktu anolan bensin muda. Ampun umur 7 tahun setengah. Insya Allah ya. Ipan torkok. Lantai. Kento Ustaz Ubaidillah umur 42 tahun. Panika saya melaksanakan kewajiban mulai beliau panika beli. Bahkan saya sholat mulai di umur 10 tahun. Kapan sholat? Setiap sholat mengatakan mustaqbilal qiblah. Salat maghrib, usolli fardal maghribi, 3 raka'atin mustaqbilal qiblah.
niat kaula abujeng maghrib teluk rakaat hale madhep kiblat. Berapa puluh tahun saya tunggu hale madhep kiblat. Ternyata di melak ya dengan gedung. Bener Bu? Tabing. Berapa puluh tahun? 32 tahun panjenengan dina salat. Mustaqbilal kiblat hale madhep kiblat. Ternyata dini abas iya deun tabing. Nyetor Ustaz Ubaidillah. Sabenapa Ustaz? Lah, setorna sabenapa? 30 tum. Mangkat umroh. Tinggal Pak ke Mekah seneng Bu. Kapan as-salat usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah halimat kiblat di melak ya dan beni tabim beni gedung Ka'bah kiblat Bu elang 30 tong juta mangkan nyetor ka kita kalau kedung monolog Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh yang ke Mekah ni keseneng terus akhir. Terus akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mun mangkat ke Mekah ni kak bibirnyi. Panjenengan magelah wati na mangkat nangis. Marah tak dingin ya. Bahkan kalau abid ning setengah bulan 20 hari. Sebulan paling abid. Tunggu orang ke Malaysia, ini mau bisa nangis. Bahkan dan 3 tahun tuh. Kapan ba dia tetanggen nga bala, dulu mangkat ke Malaysia, ialah toro lakat mangkat. Coba mun ning umroh, Masya Allah. Kapan iko ca Ustaz Ubaidillah mangkat keluar ka bidiro man. Bener Bi? Udah senator apa wae, bener? Iki apa ud? Riberin mulai kaki us. Pula api datu pas mulai. Nggak perasaan nong kayak. Antara tu lewat dulu ini. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, king mulja ungku ana apa? Tamu ya Allah. Namu ya ka Gusti Allah. Mangkana namu ya ka Gusti Allah pasopan. Ngakui akhlak bagus, napa boleh namu ya ka Gusti Allah. Namu ya ka Kiai boy. Coba sampean namu ya ka Ki Anis. Kakak kalau asal lebaran, bener. Tak kalampian. Kalau asal lebaran pah nguluk salam, assalamualaikum. Tak kalah keluar Ki Anis. Arah paling tak beres. Pada benamu ka Allah pasopan. Alhamdulillah. Terus aja. Kalangkong haji umroh nikah, tada bacaan wajib. Lakon na si wajib. Iman masalah gila tengka wudu aprwa tu buna Ki Anis ya bu. Mun haji umroh dia cek ngiring Syafi'i kentokan haram tos-tos dia. Mun ngiring Imam Syafi'i mun haji umroh ibadah repot Pak. Mun nyeding orang bini betal. Kapan tawaf labbaik Allahumma labbaik nyeding orang bini ngalak wudu boleh. Ana pakai samun tawaf Mekah nikah laki bini apolong lain mani Madinah mani Madinah lain teteh makanya mau lain bini mani Madinah ngas teteh cak jalan agak kecil Allahumma sholli ala Muhammad tiga cak pagau boleh tanda kaihu belum meni pengajian meni Pak Ipagum sengke saja nunggin ini Roma iya terangkan apa waktu itu ganjan terangkan apa pun global oh Madinah mun Madinah tak polong Pak laki-laki bini mau di Mekah apolong kan mangan talangkom di Mekah nikah pangastete buluban sampean mun ring bini umroh haji
sing ngajak ngal mabeungal lagi hinna kasem Madinah itu pada kejadian napa acadaran masuk ke buah kolong beneng bini ternyata tinggi buka yang laki anak asa banyak tak paju bini bini tak paju tak kuat anak meminta kuat mas kabin larang gerdu menggandeng bini bagus kebun Rasulullah mau nak lagi mas kabin itu orang larang abon buat coba orang melarang Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi eka Isa Ustaz Ubaidillah ngirim wudun Imam Malik jabun ke Anis. Pitana dua karo masoy sakap pina cetak bentuli-tuli. Artinya mon Imam Syafi'i ini kan setengah dari sera. Beni deui, nyen uud sapene deui. Iya sera, setengah dari jan ombu. Mengrodoi tak samo cek tak tekan lambar umpama sampean iman diada saya baca ini budi tak apa-apa Imam Syafi'i dereng tak apa-apa tapi Imam Malik sakapina cetak apa baca kapi nomor 2 dijuli apa menurut Imam Syafi'i berai ya terus saja makan lakoh haji umroh dikata ada bacaan wajib sewajib lakona jabun kayak Khalili Yasin gila bau sekater nih cak pelopor dari Ka'bah sampian mempah bener nambuk labbaik Allahumma labbaik sampai etambu sampai bau di aplek mus abering celeng rejar aja kadang pah nambuk dia lebih mun lamba ngosong orang atau wakaro napa sih boleh jalan tambu biren celeng sampai abli lopor di Ka'bah nyorot boleh toro gini mal gelak saya tamburin celeng lo kita ada bacaan wajib sampean menurut manasik haji umroh abu pelengan Ustaz mana ku abuku deh iya kalau apa lah talbiyah apa baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ta'apal nggak siapa istighfar pada apa imata istighfar astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin lanceng kendu ta'apal sepandaan astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara ta'apal sepandaan astaghfirullahal azim pada ta'apal sepandaan astagfirullah tapal pale nih era apa sih bocah Allahumma sholli ala Muhammad ben mun bagian ihram acer ajunan Ustaz acer magi apa bagian ihram mun tak tahu musibah iya orang kedua Ustaz Ubed aja bekerja mun tak tahu cara pakai ihram mun juk tojuk ngomong kena ajar Allahumma sholli ala Muhammad mencari itarim agak bibi Allah Masya Allah ibarat pada ke tempat mustajab nah apa boy sepenta ke Allah mesti itarim bibi Allah yang beda tempat-tempat mustajab ika Ustaz Ubaidillah. Pertama multazam kamu multazam mensosongkan aciri lah tahu warsi asli nyan sebal surya mentertuli asli amin amin antara bengla benga Ka'bah ben Hajar Aswad awas ekocak multazam napa sepenta ka Allah yang multazam mesti terima di Allah minta apa bu amin Allahumma kacibi kan sini kedua sang rajin orang haji umroh iban bini lebihan ben mantan anyar jo haram dia ke masjid ton ka tuku ton
kaboro tonton sai tonton dia mabik tonton lebihan bermantang anyar anak apa muntek tonton hilang Paggan mo naksi talang kung tako naksi mo ni Mekah, hindi ko berbicara na. Tore, terus lagi. Wala na mahari kila agak TV kay Khaliliyah si. Kaya ni ka insyaallah tak kaya bahas mo. Mun naksi sampean mun ungke selake pongke kada. Sebini pongke cuhu dia. Mun toron di taksi sebini patoron kada selake toron cuhu dia. Abare parlo mo. Tadi kitab ya anak banyak kejadian jika ada sekadang ungkau ada sendiri ngadun pas supir dong tabung ada emak kasa biasa kan kasa orang banyak tak paju bini thank you bila tak paju bini selain laki tak paju bini iya wala tak usah kebela tabung agak emak jadi mon ungke ke taksi selake ungke kada sebini kemudian montoron sebini motoron kada selake kemudian insyaallah selamat ada ilmu kan perlu ngaji banyak kejadian kapan ungke sebini ngaduang elang mencari selamat amin Allahumma antara pengelabung kak bumen hajar aswad dekat mancina dek mustajib pun. Nah apa bisa perintah Allah? Beda pembimbing tandi bini. Pahami berombongan. Rombong lah saya bimbing ibu dina. Beda yang bini pastinya. Dah baga murtaza bah doa. Ya Allah, abdina kita andi bini Gusti. Abdina terus andi bini seratin. Pah beli agak kak dintu. Ngapa sih terjadi bu? Dapat sama curah. Kecil nongku. Mangana kayak dingaki bu nyai rajina Ustaz Ubaidillah. Mun Ustaz Ubaidillah adua nang multazam amuk gemuk culik. Tak kau beda apa wah. Bila riberin ngolati status ke Anis Cipta Dewata. Status senikah. Idza talabal ghina fal yatazawwaj. Mun nyari soki mun terosoki abini jempol pahinga kadunguna ke as'ad Sokaraja rahmatullah alaih kula ban sampean terole barokan beda orang nggak habis abdin tak lemandi kiai miskin make usaha apa tak lemandi nah kadunguna ke as'ad marabini punten abini mau abini soki abi ini takun miskin oleh setahun takun miskin habis boleh takun miskin dia mereka ini lastar berem situ bini boleh kalau mau cocok tawai tampeleng di bini tadi abi ini boleh oleh setahun abi ini dua jangan miskin habis boleh apa boleh berjabun biasa pakun miskin dia mereka bini boleh berat dua ampun bini boleh akhirnya pas telok alhamdulillah tila telok soki ungku pak sakampung paling soki orang mereka jadi mau lagi na sampian taklum soki pa bini boleh setuju kau baik dulu dia mohon mampu tak mampu tedung baik Allahumma sholli ala Muhammad situ terus lagi dua tempat semustajab sangat mustajab makom Ibrahim di timur na Ka'bah nikah beda-beda kuning karo si hanya makom Ibrahim menima ke Nabi Ibrahim bi Ka'bah lampata padena Nabi Ibrahim labek si abangun Ka'bah enten meni asli kalau lampat ecetak senika
Kaya macam seni kepotong na baca. La ipani ke tempat mustajab motor-motor ke Allah. Pasti iklim di Allah. Dua pas lekas malam. Telok Zam-zam. Somor Zam-zam ni kan gula lamba si haji pertama tahun 2000. Ki beda somor. Ka Murlau macam ni. Ka Murlau dari Ka'bah. Makanya aing Zam-zam nikah aing sangat mulia. Nomor 2 aing mulia. Pertama saya paling mulia aing menikah aing saya keluar dari kiri-kiri Rasulullah. 2 aing Zam-zam. Telok aing swarga. Makanya aing Zam-zam nikah lebih mulia timbang aing swarga. Makanya dawuh Rasulullah mau Zam-zam lima suribalahu. Aing Zam-zam dia tergantung senginum. Mangkana sampean tinglah Ustaz Ubaidillah laku Rabu paringan aing Zam-zam pabunga paring dina kacang palang karo beri aing Zam-zam nyacam utang di muka bah oleh Zam-zam salah 12 kini kan tak jauh ngeramek kara apa cak beri sejodoh kanan sampean lebih bunga ikan bangsa lain mangkana aing Zam-zam ni tergantung orang senginum. Sampian masuk nginum aing Zam-zam doa dulu. Doa dulu ke Allah. Dan nginum aing Zam-zam tergantung niat tak insyaallah mustajab. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Aduh mun ben bini seneng. Imun umrah pentenan karo mun haji biasa agak lambat. Bekrepot ibarat mun begini. Iya mun kadang-kadang hotel luar kan 6 dengan karo tas Sahara gula tahun 2005 mangkat ke Cibi kapeto lain dua lagi bini engkau ke Cibi dengan karo Sahara atas wak di gula masuk teh dulu ngerasa keresek ya dia oh enggak gula apa lah burung jarang tak pinter gula setahun tahun 2000 pertama na bendi ini pinter gula kapan sepuh jogo ikapilu ayo sepuh harap mangkat kalau uduk mangkat tapi masuk mangkat aduh nangga kok tak pada nyaman kris apa muntah ada iya ajunan kok terus agak tak pada nyaman selain mangkat agak segitu minda kalah Allahumma sholli ala Muhammad kasambun gula herna kapan mulai depak ke Madura beda sinandung ke telok tanya kiri berapa ke pikok lego pada polen lem jeding rai mudah sakit itu jadi nanti di tukang tangguran Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad menteri pada Pak Abu Dhabi sampean ya Allah bisa haji umrah amin Allahumma makanya sehingga orang haji umrah ajunan Ustaz Ubaidillah sehingga niat petepak walang kadang orang nikah haji umrah teroy kocana haji beda teroy kocana kak tuan teroy lo kabah bulan di datang ke haji mereka haji berarti Allah kaji gigit iya lebih bareng serius kok benilai cek ya tega bolehnya masuk ini kok orang yang pun setel dari sebuah ratusan bulan termasuk surga amin dia iolognya masuk ini orang datang di Mekah den tak toleh iolog pun den sampai 3 kali den orang iolog di kalah sokor kalau kau punya ngagaya mungkin hasil gula ibu di kapan dibuka kocan aku tak buta apa bilang ibu tak jadi boy orang buta oh benar berarti kayak ngeruwet orang yang mau keluar oben gula benar dari usia nih kan anak apa
Sidina Abu Bakar teman ngulati Rasulullah pas beda oben 6 ngara Rasulullah nek oben muntah gitu napa 6 napa bendu pas Rasulullah sahabat matur ya Rasulullah ajunan oben ada bu Rasulullah gula oben nih gara-gara sholat waqiah sholat mursalat ben beda boleh sholat sitorot sayyabatni hudul wal waqiah wal mursalat beda boleh kebudi kok kula pae qad syitta ya Rasul ajunan oben sayyabatni hudul bulan ni kau oben gara-gara salat hud wal waqi'atu ban salat waqi'ah wal mursalat ban salat mursalat apa kita bisa diceritakan banyak masalah dunia ben masalah seksana Allah ben selain sehingga Rasulullah rawat keluar oben berarti orang yang rawat oben lho benih karena 6 sajak ben ku jenggunya rawat ini sering pada oben ada apa dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Terus lagi ya. Mangkantore niat petepak. Panyo deh kalah soto. Kalau 5 juta. Si Abdurrahman. Masya Allah. Pelante olok aji gigi. Kalau ya kocak anak abad, apa tak usah ke Mekah langsung kan pote masuk ke pasar Kepo tapi kocak abah desa tebal kayak gini sampai antar lo kaji semua pote Asurbanang kapan pasaran di Serok belum hubungan entar ke pasar Kepo tapi lo kaji menuju koji kuliah kalau kali kebun songan celeng mungkin lo kaji aja iya lah mencerai-cerai maaf Allah amin Allahumma mangka niat pa ikhlas niat patepak ibadah patepak ibadah ni katalan kong sampai tahu sarwa tak bisa makin di kebun ke Mekaruan bu 40 tahun makin tunggu na nyetor makin petong 40 tahun jadi kakek nomor seket nyetor setia makan mayit dia seket tambah petong bola berapa 100 2 bolo, boleh apa sampai 102 bolo? Oh, dia macam dapat yang nyekap dia. Potong puluh tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah ni kan penting istiqamah. Boleh sampean ibadah ke Allah. Kalau yang kesenang nak cinta Nabi Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal nikah sepaling ikalai buri bi Allah sepenting istiqomah maki sekoni maca Quran kor istiqomah maki sekoni setengah lembar maca ben maghrib ben mari pejang maghrib umpama kor pa istiqomah ben mari pejang maghrib setengah lembar atau salambar kor pa istiqomah maghrib maca boleh tak gelar selambar sapal lembar tak kelar sama lambat sama kerok tak kelar sama kerok kalau garis tak kelar segaris tak kelar segaris mati garis sepenting istiqomah makin baca Quran kan 5 juz pun 2 tahun tak baca boleh Allahumma sholli ala Muhammad pun kan kantoi enggak ambu ada saya kebenaran ta'ala bila murah ke kakak tiga ni susah ni. Kalau tak nemu saya kepidah tu. Ting pada pun sakpen pas tu ting di bawah pada pun sakpen ni. Jika makan ni sekonik penting mantekan. Penting barokah bermanfaat. Amin Allahumma. Mancar apa lo nggak sampai ke suarga. Kan gula ben sampai ni ketek bitong ropan ten. Sepenting amal mangkan cek tengen dengan ibadah. Ibadah makin lempu ibadah makin kini cek tengin-tengakin tu pun sedina Umar radhiyallahu anhu karena nang ibadah sekini ia tersimpan ridwan Allah mengajak tengin-tengin ibadah kini sambil seraja kalako sekini kalako ada pulang banyak orang ni masuk surga sabab ibadah kini sedikit pada ben manusia cek tengin-tengakin manusia pulang selebih juga tembang abad cek tengin-tengakin kacang mungku Allah siangkep ini Nabi gula sampean muljaan muka Allah la uud dia kita pengen dengar ki maka agak dia
Kau tak gentang lagu dia. Tapi munggu Allah tak temu. Tore. Terus lagi. Soalnya paham boleh. Secara zahir, kehori ben uud kema genteng. Siapa ngucap dengan uud? Ada kan kayak cuba enak kok kan. Apa marah lah tuh. Kema genteng bu. Dengan kehori. Bu apa kakek? Terus lagi ya. Secara zahir. Tapi secara batin munggu Allah tak temu kare. Makanya kayak jamin sebuna ulama, sebun Rasulullah nang majelis taklim ni kan mana kumpul sampai orang 40 setong berdesi wali. Amin kau teh. Dan papi argi gelas saya mari kata. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi makin ni kan berdesi wali setong ni. Tahu tak temu siapa? Mun 40 orang, mun belum bolo kan 2. Terus dua lo kalau sepenting bener si wali sekira. Coba boleh tak nyari uud coba dulu ini kak sesungguhan pote ajaketan nih kesana share nyaman ini inul lap aminullah inul Pak Aminullah jangan musuh Pak. Secara zahir kangen dengan kehori gelurah cari ngaki nguder ya ki bisa matepak ben masepak mun Pak Aminullah Pak Amin dia kan lagowa kelampian le tak tahu ada kerja musuh songkol lah kalau sabar selempetan tekian selajah Masya Allah tadi jangan tahu tapi munggu Allah belum tentu serauning mangkeni malam mangkeni si wali tepak Aminullah amin kok Pak itu aki kalau tengeng sampean ban amin Allahumma mencari muldi agak di munggu Allah pun kan tuh korang mengkorang sampean deba agaro mana ngala amik pah bidatu tibi sang itu mematul kurang lebih nanyo na pengapura akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.